chibai le vek ule me ni som pathum sang ni som ni panga khan US chuan F-47 an siam zat tur a thlo chak zong te ral beya a thlo hlat thei zong tur te an man tran hun tur le eng ang fighter tur chi nge ani ti an ron puang thut maya chumi chungchang chu content toy te karon siama in lo ngai thale theu don nia US President Donald Trump an F-47 fighter siam tura Boeing company thanan ni thu kumin March thatop lama apuan khan 6th generation fighter ani tur thu bak engma soizui omlawa nima selame ni som pathum nimin pia deuh mai khan US Air Force ho tu Chief of Staff General David Alvin chuan F-47 chungchang hi X a toite ronda a chuta chuan US in fighter tha nei ho F-16 te F-35 le F-22 te ne na khai khin na ada tel boka F-47 ni phung tur chu hetiang hi ani a man tran hun tur F-47 man tran hun tur hi sang ni som ni panga atang sang ni som ni pakua ti in US Army Chief hian aziaka ati sualpal ani ring chungin ati dikna ka hak dewa mase ni ni nuwa po apo sa chuan la thla chuang lowa a siam thatna om tak bok lo wangin kumina tang hian an hmangtan don ti na tura angai lo thei talawa March thatop lama President Trump tenen F-47 thalak ni om tak an tlang zat trum kha chuan Trump a President hun chung neya siam zo man an in rin thu an soi kha ani a man tan hun tura hian ral thuam lam chanchin ziak tu then khat po an boi ve tho mai a chan chu US Army Chief hian US fighter dang man tan hun a soi dan chu F-16 hi sang ka zakwa somsari pakua an mang tan ni na soya tin F-22 hi sang ni panga an mang tana F-35A hi sang ni som paruka an mang tan ni in aziak boka F-47 hi sang ni som ni panga atang sang ni som ni pakua ti in aziak thunga ziaka alandan hi chuan kumina tanga sang ni som ni pako in kara an mang tan don tin ngai la asul lutuk om love F-47 an siam don thuan pon hlim khan President Trump chuan F-47 hi voi nga vel an lo thlo chin tir to thua soya rin ai ma in kan mu thut theya kum sang ni som ni pakwa po kan la mu lo ve thei tho bok F-47 siam chua zat tur hi US Army ho tu pa hian za somriat panga plus plant tina ziaka om zia chuan za somriat panga chuang siam tura ro manani tina ni ome an tho dan tura air superiority tina ziaka hei mission anti a heti ni chuan F-22 nen a mission chuin ang don tina ni a F-16 le F-35A hi multi role tina ziak thunga multi role ho hi a man na atama boruwa ka in beinan te boruwa ka tanga khomwal beinan te atang kaya a ming ang tak hian chi sang sanga a man thei tina ni multi role fighter anti ho chu heng F-16 te F-35 te le Rafale te hi an ni a Rafale chungchang bi kai ro hi chuan in hnial na deuh le ko oma multi role ani e tin oma tin air superiority ani e tin om boka emponi sela Rafale hi chu multi role a hian daila kan ti sual lo zokin ka ring air superiority anti chuan boruwa ka in bei na tur bi ka duan tina ni ber ome F-22 te SU-30 MKI te hi air superiority anti chu ni le a F-47 po hi air superiority turani chemte zum takle chempa ngai nen hian te khinta ila chemte zum tak chu thil vi na na man theya thil zai na na man theya thil sa na na man thei poka chempa ngai ro chu thil vi na na man ve thei lowa asa nan chau a man thei ang hian air superiority fighter hi multi role fighter angin a man ve theya multi role fighter ero chu air superiority fighter angin a man ve thei lo ti in defense aviation chuan an hril fia ani multi role fighter hi chu en kol ol sama azang deuh zoka an powerful lo deuh bok hei wang hian a siam chua po atam deuh nge nge a air superiority fighter ero chu amana to wangin siam chua po hi an siam chuak klem deuh nge nge ani F-47 hian aral be hlat thei zong tu a combat radius hi sangkhat plus nautical miles ti in Air Force ho tu pa hian aziaka
chu kilometer zonga kan soi chuan sang khat zariat aya thui ti na ni F-22 Raptor hian ral be hlat thei zong chu nautical mile zanga som kwa ani a kilometer zong chuan kilometer sang khat za vel ani a F-22 Raptor nen chuan ein thlau viau don ani hi F-35 ve thung chu nautical mile hi zaruk som sari ni in a kilometer zong chuan sang khat zani vel ti na ni le a combat radius anti a hi ante dan ber chu fighter kha akhatin atui thun ang ta sela chuan a thlok chu ka nga ral beina valeu zak zaka atui thun bel mi alowa a thlo chu tan na huna alo kir le na dai atui ala chuan khami a thlo hlat zong kha combat radius anti chu ni atui thun bel lowa a thlo hlat thei zong tila chiang mai ome General David Alvin chuan F-47 hi stealth double plus turani ati a F-22 hi stealth plus tina ziaka David Alvin hian F-35A hi stealth tina ziak boka stealth fighter hi kan soi to angin rather man theilo fighter tin kan soi thina F-47 an siam tur hi chu rather in a man theilo aya chung le chong tina ni a tharem rem viawang ma se rather man theilo stealth kan ti po hi indona hmuna chun ani chi alowem ni o ti turani a F-35 po stealth fighter ti ani thona in huthi hoin an ka fu lo chau kha ni a hei hi US poina pom ve tlatani tin China in Pakistan hnen a pek YLC-8E Raider anti te po hi stealth fighter po lo man thei turarin ani ti in Mizopa Wing Commander retired HL risanga chuan aizol DDK zoram thupuya me ni som pali khana soya ma se Raider hi inde na ti chiat sak zinga atel ti purisanga hian soi tel bokani F-47 thlo chak zong tur hi relate ni plus Mach 2 plus tin General Alvin hian aziak boka thlona dang ne na khai khin zel lo chuan engang tak nge ni kha chiang don lo chu voina khai khin na hi soi tel ve zel taila F-22 po true plus tin aziaka F-35 hi 1.6 tin aziak boka alo thlok chak viau lo tina ni chu F-47 thlo chak zong tur chu F-22 Raptor ne nai nang don tina ni fighter hi thlok chaka piang a tha chuang ho lova engral thuam nge ken thei missile eng te nge fit thei ti hi poimo zok an ti thina papakhatin vok cho tur chang el le thing tu tur phurnana kan man phal lo tur kar le bike chang kang tak nei ai chon chang el te thing tu tur thing chang te po han phur bor nana kan man phal kar le bike hi kan chung ko tan chon atang kai zok ati ang dewin ral thuang keng thei manglo thlok chak ringot ai chuan ral thuam chi sang pai pon thei khang ral thuam an nei sa te ne na in rem sa fighter hi ram tam tak chuan an du zok reng ani China in 6th generation fighter Z36 tia an vo engine pathum nei chu mi pui mu thei turin an thlo chin tir to a Z36 an thlo tir ma sak ber ṭuma mi ta mu tu te chuan me nei lo an ti a tuna US in F-47 siam atum hi mei nei lo turani tia soi thein lo om vele boka hetiangan soi chan chu Boeing in thlo theina le ma siam tren khat chu mei nei lo ni a chu F-47 design turani an ti a ataka an ring hal don em ti ro chu an siam zo ma chuan hriat har ri anga Donald Trump an F-47 an siam don thua puan hlima screen an ti lan po kha mei nei lo tur chu ni ngei maya ma se kha rin an ring turani nge ni lo hi kan hreto bik lova eng poni sela Z36 nen hi chon a in angle thokhat don ani ti chu piana hi chon lang chiang reng maya kan soitak ang khan a design kan ta in ruk ti vel kha anin pule na turani don ani thlo theina thla an siam dana hian ataksa atanga athla hi a hnuailam zonga inzar phar le a chunglam zonga er chho chi oma F-47 design tur hi an ron ti china hi chuan taksa hlai pui a thla po a chunglam zong er chho tur chi ani a hei hian danglam na siam viau ni nan soya eng ang takya danglam nge ni a hnuailam zong a kum deuh phut chi le a chunglam zong er chho chi hi ke chuan ka hrelowa a chan chu technique sian kan ni lo technical le Air Force lam mi po kan ni lowa ka hriat na be thama mi ten an zia dana chon a danglam hle te ro hi chu an soi thina tun tu ma hian a danglam na nian soi ro chu kan soi man ri lawanga eng po ni sela ka channel min lo thlir sak thina kalom hle maya ngai thatu zong te po lalpan mal som le cheu tur cheu in du sakna
kan hlan le cheu ani